Iya. Cing 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 cing. Walek. Padi ebrek ngiring kaul. Apa yun halawa? Ser iser. Wah wah wah. Ai. Lak 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 lak. Cing 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 cing. Sokaya Ayah. ucing Sor padi ebrek kapayun cenah ngiring kaul ka Eyang Karmo. Padi ebreng ucing belang buntut panjang. Sor. Mana Mang Dedi? Iya, Sokaya Mang Pentil. ulin-ulina urut karjang Ah, Sokaya tepang ya, dah geningan bab. Selendang. Padim ebrek. Sokaya ucing Aya padim ngiring kaul. Padi ebrek aya. ucing belang Hei, Sandra mawang ayo. Rakedak. Sokaya ulin-ulina urut kandang ayam Panir. Bujur namanya halus. marakusa dina mumunggang Padi ebrek kapayun. karambang Ayah Lurah Haji Simon. daun berung Bab. rumah salah sorangan nikah mana bagja dengan Padung Ayah Lurah Haji Simon Indo Barat anu bagus Alah. Hei, nikah mana bagja dengan Bapak Wakil Amoy. Bapak Wakil Jai sesepuh kapayun. tong ayam ucing Iya Bapak di ebrek. Ai. Hop. Oh nya. ucing pasir liar wengi Iya Mang Awa aya Mang Awa. sok saya ulin-ulina Dedet. karena pikir siau wakil amoy anu mana Het. kapayun Alah. apa wakil amoy Oh. kapayun Ayah Sardi bengkel serbagun. Tadi ebrek. kemana jalan Cibulu Ada naca kaliwat. munanjang aci mandiri Bapak Wakil Jai sesepuh. apa na Iwan dan Eli anu bagus Panaiwan dan Eli. aturan Eh, kapayun Wai. Api otang saguriang mah. mana kapayun Allah. Bapak Jaya anu bagus Up. di Bayaden Dua tilu apa? ngapati gunung kasur dan manukurang Up. mika mati di batur citara adiri Selendang nakasaha deui atuh. apa na Iwan dan Eli anu bagus
loba edan lebatan Eli Ariri nu mawa nyari pawakil Amoy pawakil nyari Amoy kesana Mikaeli Majalu pawakil Amoy Mikaeli Elia kanu mahawani ser pawakil Amoy ser anu ngapi berang peti ser beh kapayun apana Iwan edan Eli nganu naik jam hai hiji dua aturan oh bayar deui ayah dede Rehan ayah dede Rehan kembang dayang ayah dede Rehan barang bos LBD Hebati bidang ayah dede Rehan balas bos LBD ayah dede Rehan nyambual pawakil Amoy ayah dede Rehan anjakarna desaimbang Bapak Adib Bapak sengit Muhajat ukur tipeti apa jalu Haji Simon Indo Barat ngadali nyari Milo wai Sumandi Kanumi Eli Melo Estu pilih tadi Abahui sana-sana kermangka kembang iya taranya buang Muhajat di berang Bapak Adi Ebrek mata Bapak Muhajat Pak Adi Ebrek iya pakai Adi apa Ebrek dipandang sengitna hilang Padaim Ebrek Padaim Ebrek Anutara Bapak Kasinen Nambah Hadu Padaim Ebrek di kota jarang Padaim ayah Ebrek Haji Simon Indo Barat di Ayah Haji Simon. kampung Walek Jahe beda Jahe jana Janda he pawakil Amoy acocok bariang Oh kembang dayang nah beda Bapak Jai anu mana Api ade hanya waktuna Oh iya Api ade Pamangku hajat sengitna ukur tipeti ada di Padi ebrek Iya 2000 Sumandi Lobaken kanumi Eli estu dilihat tadi Mundur atuh Mang Ade Mang Dedi sana cara kermangka kembang Mundur taranya buang berang mata penghulu ngalang-lang dipandang sengitna hilang Apa wakil Jai Sesepuh ayun-ayun Baju loreng abang sisi pasir silih antosa Ayah jagat Mamah jagat Mamah wajat Neng Rohmah Panganten istri Neng Rohmah ayun-ayun Neng Rohmah di Panganten ayun istri di sisi Adayat Panganten silih tulung Adayat Panganten jona Lalalalalalala kuring Ayah Rehat Bos LPG Kapul Ayah Rehat. Kota Batawi Ayah Rehat ayeuna
Karmo anu mana pada apa na Iwan Edan Eli bayar deui geus lawan carita urang nuaan aduh icikeun asik kamulang dolang sanajan kadana lisan Satya re